Swastiastu. Titiang Niketut Intan Yulia Putri, Jaging Wacan Cerpen, Sani Memurde, Ajek Bali. Pengawi, Igedeng Murah Swadi Sesana. Desa Mundo, wantah je desa sane akeh kerahen tamu saking mancanegara. Tamuane teke deman kapining kebudayaan, seni miwah panorama ring desa Mundo sane enu aja gelan lestari. Sedak dinanu wentan dores sane mewasta ulip sareng gaetnyane sane mewasta luhayu. Melancaran ke Danu Tamblingan, olip inggih punika tores sane putih lan jeket. Pesan kadirasa sireja anak muani sane nyingaken budo kasmaran bana. Ditu tores sareng gaet punika nyingaken pemandangan danu sane asri. Lantas teke Agus sareng Widi nyingaken tores sane jegeken tu sambilang mengkap di samping sekepate. Gus, tinggalan je tu ada turis jegek sajan. Keto Widi ngomong sareng Agus. Lantas Agus mesaut, "Beh, sing pelih ciningalen adi jegek keto terus sentuh. Kalau jelek ne besendep, je asta aja punyan kayu di sampingnya." Lantas Iwidi mesaut sambilang walek, Yen saihang jak demen cinen lantang tuh, nu kalah jegek nih, biar endep, yang penting jalan. Mesaut Agus sambilang mesemu mucem. "Beh, nah, menang becai." Mare inget, mannya di tugas maca aksara Bali. Aduh, sing bisa maca. Lan jalan jani belajar di rumahnya sayunya. Ditu lantas Iwidi mesaut ngorahang enah. Karena ia tusing pati pedas masih tekening aksara Bali. Ngenggala ngajak dah dua mulih nyemak buku lan nuju ke umahnya Isayu. Di subane neket di umahnya Sayu, Iwidi lan Agus ngorahing Sayu ngajahin memaca aksara Bali. Sayu masih enyak ngajahin timpalnya buku dadua punika. Dan malu setonden melajah, genang je teh, apa ngade ami eri sedak melajah. Keto Sayu ngomong ngajak Agus lan Iwidi. Lantas Agus mesaut, Sayu kuja repot-repot, titiang mriki kari melajah kemanten, tusin je namiu. Mesaut lantas si Sayu, wantah teh senjeng repotin. Mecelap lantas Sayu kepon, ngenang timpal buku dadua punika teh. Kacerita mangkin ring danune Iayu inget kapining sawitranyane Isayu sane umahne paek sareng Danu Tamblingan. Sawireh subawai tusin teh metepuk. Iayu ngajak tamune punika melancaran ke umahne Sayu. Neked lantas di umahne Sayu, Iwidi lan Agus mekesiap. Lantas Iwidi ngomong kisi-kisi sareng Agus. "Gus, ini sing jebule ane jegek di danau tuh." Mesaut lantas Agus. Sajan, mujang je mai buli jegek nih. Raga mungkin alih mai. Beh, sok gencai, nang takonen nyenja alih mai. Keto pesarnya Iwidi. Ditu lantas Iayu nakonang timpalnya Isayu sareng Iwidi lan Agus. "Om Swastiastu, sayunya ada." Mesaut lantas Agus. Kariring pewaregan, antos nggih, titiang kau je bos. Sayu, nya ada tamu." Keto Agus nyawis lan ngaukin Sayu. Pesu lantas Sayu lipaone, mekesiap Sayu ninggalin Yayu, karena makin Ayu sampun jegek, putih lan tusing carane tugasnya ngoyong di desa. "Ya Ayu, bih nyegek ganggen jani, ken kabare." Keto Sayu metakon,
Lantas Iayu mesaut sambilang metakon masih. Biasa gen, kabar tiangnya becek ke mantan. Sayu ken, masih kabarnya nu masuk. Becek masih, anu lah, hehehe. Jadi mar kelas 2 SMA, menyentuh kaja. Keto Isayu metakon, lantas Iayu nyawis pitakenya. Be, yang tijang nu masuk, me kelas monto masih. Nah, Kang Wang megada digait malu. Hehehe. Oh, ene tamun tiange saking Amerika. Adane Olip ni sawitran tiange, Sayu, ngire makanalan dumun. Lantas Olip mesaut ngain bahasa Bali. Wastan titiang Olip, titiang saking Amerika. Mangkin titiang nongos ring Bali sareng mimilan bapan tiange di mundo. Ningehang Olip ngain bahasa Bali, makesya biagus sareng iwidi. Lantas Isayu ngoren Ayu sareng pamiyane melinggih ring ampe umahne. Sambilang Isayu ngabang teh. Ditu lantas sajak makejang pada makenalan. Sahe Iayu nakonang kenapa adi rame ring umahne Isayu? Ada apa nih mumpul ngai tugas? Lantas mesaut Isayu. Oh nih iwiji ajak Iagus main anak melajah maca aksara Bali. Mesaut Olip. Jening bata maca aksara Bali tiang bisa deki tiang coba maca. Ningalin Olip lancar pisan maca aksara Bali ngai iwidi lan Iagus ngon lan klangen. Ngantos lantas Iagus sambilang kisi-kisi sareng iwidi. Beh, toresane sing patas jeket dua ben mamaca. Sade maca aksara Iraga, aksara anak Bali. Ningahang menyinento iwidi jengah lan ajak dadua selek pesan aja. Mangde preside dados kadi Olip. Sane lancar memaca aksara Bali. Ya diastun Olip nenten ya anak Bali asli. Nanging wantah tamu saking Amerika. Inggih asapunika wantah cepen tiang sane mamurde ajek Bali. Pengawi Gideng Ngurah Suwadi sesaneng puput tiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.